Ovo sam ja, Jasmina, a ovo je moja nova škola u Žrnovu, na otoku Korčuli. Moji su se roditelji odlučili ovamo preseliti iz Zagreba, gdje smo živjeli 4 godine, a prije toga smo živjeli u Siriji. Učenicu Jasminu, što me gledaš tako, dolazi iz Sirije, ne smije se. Ali to sad nije bitno. Bitno je to da volim nogomet i želim igrat nogomet. Ali dječaci mi ne daju šansu. A da dobijem šansu, pokazala bi im da znam igrati. Mihael, Petar, Roko i Marko Luka. Ali sinko, ono faliran igrač. Nema veze, onako je mal teren. Igrat ćemo 4-4. Eno, Jasmina. Dobro, ajde, dođi. A premal je teren, idemo igrat 4-4. Dobre, mama je Petar da razjede. Jasmina, I tako, život je pun uspona i padova. Taman se poveseliš da ćeš nešto dobiti ili uspjeti i onda se dogodi nešto neočekivano. ajde, ulaj. Ostalo je još malo vremena do kraja sata i pucali smo penale. Ja sam pucala odlučujući i pogodila sam. Tako sam zaslužila mjesto u reprezentaciji škole i poštovanje. Već na sljedećoj utakmici opet sam zabila odlučujući gol. Ovaj put iz igre. A jesam li vam rekla da Marin i ja sad hodamo? Dolazak u novu sredinu je bio kao noćna mora, ali sada mi život izgleda kao san. Ili je to stvarno bio samo san?